खुरुमजरी इमेज पाउदम मियंग ताबिरब ख्वाई पुनमकु अहानबद खत्रिमे मनिंदोन तराम नोकसरी ngasiगी मरोइबा पाव खोंगजोम वार मेमोरियल कॉम्प्लेक्स खोंगजोम दे लाकपग मरी लेना फॉरेस्ट डिवीजन ना सिंधुना सेंगदोपुनी थबक चतखरे कक्सिंग केंद्र की एमएलए वाई सुचंद्रना कक्सिंग केंद्र की सोरा प्रजा सिंह चेंग अमदी इंसान नापी यंत्रोखरे लोइनना इंडिया ना नेपाल दा हिदाक लांगतक टोन कुलुमदो हेना खुसिनखरे हौजिक ngasiगी मपुंगोइबा पाव अमुक लौबिरसी सही खुदिंगी लेप्तना पांगथोक्तुना लाकपा अप्रैल कुलुमदोई खोंगजोम दे गी थोरम कुमसि चदिक गिदी कोविड-19 मरम ओइदुना फंक्शन ओइना पांगथोकपगी महुत्ता ममिंग तई ओइना लैकतुना पांगथोककदौरी नुमित असिना लाकपग मरी लेना थौबाल फॉरेस्ट डिवीजन ना सिंधुना देफो देबला लैफ्रापम लुचिंगदुना स्टाफ सिंगलोना मेमोरियल कॉम्प्लेक्स असिगी अकोइबसिंग लमतु सेंगदोकपादुदा एसीएफ थौबाल भाइनाइचोंग सिंगसन कक्सिंग रेंज की आरओएन मुनाल मैतई थौबाल रेंज की आरओएस सामुंगौ फॉरेस्टर एल धनंजय डिप्यूटी रेंजर बीओ पलेल मोहम्मद सलाउद्दीन अमसुंग स्टाफ सिंगसु सरुक याखी अमरमदा ngasi खोंगजोम वार मेमोरियल कॉम्प्लेक्स ता लमतु सेंगदोकपादुदा सरुक यारंबा मसक ममिंग ताकतोकनिंगदबा स्टाफ अमना फोंदोरपदा अप्रैल कुलुमदोना लाकपसिदा मफम असी लूना नाना थमनबगी पांडमदा ngasi सोशल सर्विस असी तौबनी अदुबु मफम असिदा लेरमलिबा फिबम असिदी खजिक्तंग पेनबा वाटले मफम असिदा लाकपा मियामदगी एंट्री लौनबा कमिटी अमल लैबदुसु करम मोंगदा लैबनो टूरिज्म डिपार्टमेंट की मखादा लैरिबा कॉम्प्लेक्स असिदा एंट्री लौरिबा कमिटीना हेन्ना दायित्व लोपम थोपनी अदुबु हौजिक फावबा मरी लैनबा अमत्ता उदबा असी लाइबक थीबनी मफम असिदा लौरिबा एंट्री असी टूरिज्म डिपार्टमेंट अबु लौबा ओइरसु कमिटी अमना सेनदुना लैबनिना ngasiगी फिबम असिदी डिपार्टमेंट असु अहेन मिजेंग चंगनिंगी हाइना फोंदोरकली खोंगजोम दे लिसिंगनी कुनगी थौरम लाकपगा इरोइना मणिपुर की गवर्नर डॉक्टर नाजमा हेप्तुलाना मणिपुर मियाम याइपा पाउजल पिरकली गवर्नर की पाउजल दा सही खुदिंग अप्रैल टांग कुलुमदोइदा ममालेपा की निंगतम गांगनबगीदमक अखोगी इपा इपुसिंगना थवाई थाखिबा अदुगुमा थोइदोक हेंडोकपा अखोगी इपा इपुसिंगी कथोकपा अदुबु निंगसिंगदुना मणिपुर दा खोंगजोम दे थौरम पांगथोकली मालेमी ख्वाइदिक शक्ति लेरबा ब्रिटिश की मायोक्ता सरेंडर तौबगी वखलोल याउदना ममालेपा की दमकता मथौना मरिंजल उतखिबनी असिगुंबा नुमित असि लाकपदा अखोल खुदिंगना एंग्लो मणिपुर वार 1891 गिलानफम खोंगजोम लांदा तुख्रबा अखोगी थौना फरबा हेरो सिंह अदुदा इकाय खुनबा उतलदुना अखोई खुदिंगना अखोगी लैपाक असिगी सॉवरेंटी ngak senaba wasaklasi amadi singnaba खुदिमक मायोकननबा सेम सारसी हाइरी मणिपुर की चीफ मिनिस्टर एन बीरेन नसु मणिपुर मियाम याइपा पाउजल पिरकली चीफ मिनिस्टर की पाउजल दा खोंगजोम दे असि मणिपुर मियाम की दमकतदी थोइदोक हेंदोकना मरुओइबा नुमितनी नुमित असिना इमालेपा की निंगतंबा ngaknabagi damak अखोई इपा इपुसिंगना इंग लिसिंग मचनिपान मफुद्रा माथोइदा सोंगनकिबा खोंगजोम लांदा मथवाई कथोककिबा मखोई मथौना मरिंगल अदुबु निंगसिंगहले ऐतिहासिक ओरबा खोंगजोम लाना पाउना ब्रजबासी अमसुंग अतई थौना फरब मणिपुरी हेरो कयागी मरेबा कुनिंगजबा नुंसीजबदुगी खुदम ओइरी असिगुम सेंगलब निमित असिदा अखोइना लमदम असिगी थौना फरब मसासिंगदा इकाय खुमनबु उल्लदुना अखोई पुमना मालेम सिन थुंगना संदोरलिबा तम थिरब लाइचत कोविड-19 असि माइथिबा पिननबा वासक मिनरसी हाइरी खोंगजोम नुमित की चाम कुमापन सुबक कुमोन अप्रैल कुलुमदोई लिसिंगनी कुन लाकपदा
matamdugi loilam sandok pada haleng draba kutkan panganba British singi makuttagi iramda Manipur Kangleipak pu kannaba ningkha tambagi lantengda thawaina pontha pikhiba thauna faraba athauba ipa ipu sing adugi mafamda korkomna koknona yawolgi kai kumna utchari haina publicity committee korkomgi cherol amana fongdorakli cherol aduna makha taribadi nongchup thangba kha nongpok asia da ningkha tamba leipak ama oina piklabasu pikna panjaramba iramda Manipur Kangleipakna kamdona mapangan kalaba loilam sandopa British singi makutta maithiduna mikha pon kibano haibagi waridi amuk panjaru dragasu irecha singna thoin hena khangbire korkomna irecha miam galoi hena nenajaningba wafamdi Manipur da khundariba furup asigi lilam chatki ichel thayan kiba asigumba ing kumja lising machanipan drama thogi kongjom lanpham masi supnagi icham chamba lilam chatki thogdok amakak oina upam thokpara matamaduda missing yam dabada natana khutsu khulai matik chana lajidriba ipa ipu singaduna furupi ikai khumnaba amasung ningtamba ngakpa haiba asi thawai dagisu hena lui khanba thawai thadokpa pamudana ningtam lantheng chathakhiba adugi wan thok karino haibadu ngasigi mirol ekoina marik chumna nenaduna ngasi furup asina mayok nariba punsigi wahang kayagi paukum pinaba honapam thoi hainasu cherol aduda palli malem gi leipak kaya pak sanna sandorokliba sandoraktuna mioi kayagi punsi lohen khraba mipainiyai oiraba laina corona virus covid-19 thingnaba India pumbada chathariba lockdown mar moiduna wanaraba miyamgi yengduna tongan ba mioi sing amasung lup singna tengbang leptuna yenthoknari Kaksing Assembly Constituency gi MLA Y Surchandrana lockdown gi awaban nanglaba mahaki Assembly Constituency gi miyamda tengbang pibagi makha chatharakpa oina amasung Muslim singi Ramzan gi mawinana sora gi miyamda acha athak insang napi yenthokre amaromda Prime Minister Garib Kalyan Yojana PMGKY gi makhada yumthong khudingi mikokta lemna piba cheng Kaksing Assembly Constituency oina su ngasidagi MLA Surchandra masamak yauduna swarada cheng yenthokpa hokre ngasigi cheng yenthokpa amadi tengbang polom sing yenthokpa aduga mari lenna MLA Y Surchandra phongdorakpada ngasi yenthokliba cheng asi PMGKY gi makhada pirakpa cheng sing adugi mathakta MLA Local Area Development Fund gi lupa lakh 13 henbagi ahenba cheng leiduna Assembly Constituency asigi Sahi mangagi matakta leiba mioi khuding makta cheng kilogram manga phangan bani chengasi Kaksing Assembly Constituency gi manung dal hauzik leiba migrant workers sing lairik laisunu chingba tambagi bharada leiba khuding makta su chengasi phangan gani haina phongdokki amarobda Kaksing Assembly Constituency gi manung chana leiba Bijoypur Koraupokpida leiba yumthong khudingda Bhuban Technical and Skill Development BTSD Private Limited Kaksingi Chairman Naurem Nabachandra Amadi BTSD Private Limited ki Director Naurem Ongbi Binarani Anina Chana Thangnaba Alu Thum Thau Hawai Amadi Marks na chingba polam sing tengbang pikre tengbang yentokpaga mari lena N Nabachandra na hai lockdown gi awaban nangliba Kaksing Assembly Constituency gi mafam ateida tengbang duna lakpagi makha chatrak poina ngasi tengbang asi entokpani makha tanasu atei mafam singdasu tengbang pikigani haina phongdorakhi loinana Kaksing district ta mathau tauriba paumi singdasu tengbang polam sing khudol tamki Padma Ratna English School Kaksing gi lisingani nipan metric batch ki mahiroi singdasu Kaksing gi tongan ba lekai singdal leiriba khara hena leita lairaba yumthong chani da cheng hawai amadi acha athaki tengbang yenthokre hairi amaramda Thawal Kaithel da insang napi Yolibi Ima Ibel Singda Thawal District Police SP Dr. S. Ibomchana Mipainingai Ureba Pak Sana Sandorokliba COVID-19 gi matangda awareness pibaga loina face mask singsu yentoktuna wakal tahanki Kanglei Ima gi mapari hairiba association asina member masel tha khudingi paisa khajinaduna Kanglei Paki sotna leiriba mioi sing Soinairaba sing amadi kanala jedraba singda tengbang duna lakli ngasi su
ngairangam makha maning lekai da leiba mayengmam angu singada tangai fadana chana thakna polam sing oina cheng thau thum hawai tilau insang napi amadi sel oina paisa kharasu kusinaki makha tanasu association asina atai sotharaba miyoi singdasu mating pangkigani haina association asigi secretary maibam tikendrajina khangalali 23 sector Assam Rifles ki miyeng makhada Aizol Battalion AR na Indo Myanmar border amadi atap mafam kayada matau tauriba tongan ba BLTF amasung IRB personnel singda leptan mating pibagi tabak satari ngasi su Assam Rifles company na mimbung da BLTF singda cheng amasung kangkhal jenthokrai atopa amadana Manipur Mizoram border gi Tuivai River gi Iron Bridge manakta mathau toriba 5 ARB su Assam Rifles company dagi essential commodities sing phangan hairi Annapurna scheme gi Tenopal district ki oina beneficiary singda cheng phangan bagi thom ama ngasi more gi ima kondong lairambi harau bungda pangthokre district social welfare department Tenopal na sinduna pangthokpa thorom aduda more gi SDO irengmam Dinesh Kumar amadi district social welfare officer Tenopal W Thamapati Devi na maru oiba miyoi oiduna pangthokki malem sinba thuna sandorokliba tamthiriba laina COVID-19 dagi ngakthokpa ngamnanaba tatharkiba lockdown maram oiraga nomagi suja nomjaraga chajaba yamna henjinna awaba taraba soragi imung chani henbada ngase United Council of Sora UCS na cheng alu tilau amadi thumna chingba polam sing tengbang pikre makhatana su mathau taba imung singda UCS na mateng pangkigani hari amaramda BJP Manipur Pradesh ki former Vice President Thokchom Jadumani na Khabuk Assembly constituency mafam sinba tungna corona dagi ngakthoknaba hida kap thokhrabam amadi ising yauna toan ba chana polam sing yen khra matung lockdown sangdorpadagi kendra si awa ana taraba imung singda chana thano pot sing amu ana yen bahukre lockdown amadi curfew na maram oiduna mapan thokpa yadabadagi awaba mayuk nariba kendra sigi miyamda acha athaki polam sing yenba makha chathar poina ngasidagi khabok part 3 dagi hauduna thongal da im amagi miyoi sing tholaduna morok hawai mangal amasung kobina chingba nomagi changba polam sing dadumanina kusinaki COVID-19 gi akiba leibuna maram oiduna pot loba tholak liba miyamda social distance ngakna lepnaba hangan baga loinana mipum khuding makta hand sanitizer sinahan ba matungda pot lon ki amadi license asigi matang da su tawudaba amadi tawroidaba sing taktuna miyam su yan tan ki chana thaknaba polam yen ba sida wat horiba kendra asigi kungang sing da su angamba mating yoksin kigani haina jadumanina phongdorli United Committee Manipur UCM gi COVID-19 Special Task Force STF na lockdown gi awaba mayok nariba tongan bat singi mafam singda chatuna singni isli naw singda relief material sing gentokui saru amoina ngasi April 19 da UCM STF na cycle kendra gi tangkhul khulenda tengbang polam mafam dugi miyam gi damak yentok lokhi mafam dugi ningthau amadi kunja singa wari sanabada hauji faubada khunja ammongi cheng kilogram amakai apun khunja chawmya kai gi cheng kilogram chamri khaktamak phangi haina pawdum lakhi makhoi gi oina COVID-19 gi lockdown lakri matam dasu haiba cheng asidagi hena sukphang phangdri haina tangkhul khulen gi kulakpana UCM STF ta pawdum lakhi North Eastern Region Community Resource Management Project NERCORMP Sandel gi makhada NERCORMP Sandel gi partner NGO oiriba United Tribal Development Project UTDP Chandonpokpi Sandel district na North Eastern Region Community Resource Management Project Sandel gi makhada leiba Natural Resource Management Groups NARMG Mantak amasung Self Help Group nipan gi members singa pulga Kaksing manakta leiba Mantak village gi yumthong chani tareta alu tilau hawaina chingba yenthokre Mantak village asidagi khara hena waba imung humudra da su lamnam sidagi puthokpa cheng kilogram manga su yenthokki hairi More da leiba Mr. Saiboi Haukip social worker na ngasi Gamnom Bang Paicham Bang Prem Nagar Lekai Home Guard Bang Nepali Basti Harib Lekai singasida
लेरिबा COVID-19 मरम ओइदन अवा चैथिंग नंगलबा प्रजा सिंगदा चेंग अलू हवाई अचा थाउन चिंगबा पोलम सिंग यंथोखरे यंथोपगी थोरमदा सैबोई हाउकिपना COVID-19 दगी अखोई पुनमकना चेक्सिन न लेनबा वाफम कयासु मियामदा थमकी थौबाल डिस्ट्रिक्ट मनुंग चनल लेबा खाबोक्ता दिमापुरदगी लुहोंबा यावबा लाखिबा मियोई नुपा नुपी पुन्ना तारानिपान लॉकडाउन मरम ओइदना मयुमदा हनबा ngamhugdabadagi awaba mayoknari hairi makhoi awabada saru yarduna ngasi social worker KH Manjor mangangna mateng pangkre makhoi tarni panmak haukiba March ki tan kunma thoida khabok laipat laikai da leiba ningthoujam irabot ki yumda mahaki machanupi phukramam obi tomi sanagi lokot pagamari lenana lakhibani hairi makhoi hanba yadaduna leirakpa tha ama phare अमुको की लमजिंग मखादा भारत लेबा हेना खुदों चाद म्यूसिंग ngasi mating pibagi tarukni chanba nimita Amateur Athletic Association Kongpal gi volunteers singa lonana All Manipur United Clubs Organization gi team na mioi chatruk marifu gi matakta ngasi cheng yen thokre ngasi phauba amuko gi liching makhada mioi lising tere gi matakta cheng phangan kre hairi COVID-19 मरम ओरग लमदम असिदा लेरिबा ब्लड बैंक सिंदा इगी अवापा कया लाकपना रिम्स जेनिम्स सिज हॉस्पिटल ग कुसमनरगा महिरोई लोब एम्स अनसम देसामना महिरोई खुनाई अमदी लेपाक मियाम गिदमक कथोकलबा ई हाइन मिंगथोनबा अप्रैल अमदगी हौरगा अप्रैल कुंठा फावबा चथगदबा ई पिबगी थोरम ngasi जेनिम्स पांगथोकखि था अमचुमना चथगदबा ब्लड डोनेशन कैंप असिदा वॉलंटरी ब्लड डोनेट तौबिनिंग सिंगना मोबाइल नंबर 7005291834 6909959238 amadi 8837019062 da contact tawinabasu aims ansam desam gi makedagi pongdorakli MPA की प्राइवेट तोंगब्रम बैनर्जी एलाइज अंगंबा अपोकपा अपोकपी मिंगना तोंगब्रम इबो चौबा अमदी तोंगब्रम ओंबी नंदिनी वांखई थांगपात मपालदा लेबा मसागे अनाबा अमना मरमोइदुना लैकनबा ngамदना हौकिबा एप्रिल तांग कुन लिसिंगनि कुंदा सगाइंग रीजन डिवीजन की मनुंग चना लेबा खामती की हॉस्पिटल अमदा लेखिद्रे हाइना लोना थिंकरबा यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट UNLF की डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिसिटी एम सगेन थादुर पचेरोल अमना फोंदोरकली चेरोल अदुना मखा तरकलिबदी MPA की अंगमबना खंगौदना लेखिदबासी UNLF अमसु मसी लानमी सिंगलुप MPA की अचौबा मांगजबा अम ओइरगनी अंगमबा लेखिदबासिदा UNLF मणिपुर पीपल्स आर्मी की मकेदगी थमोय सोना नुंगाइतबा फोंदोक चरी लेखिद्रबा अंगंबा MP की निफुमरी सुबह बैच की BMT माइ पाकना सरुक यारा मतुंग इंग लिसिंग तरातरे की दिसंबर कुंडा MPA अमा ओइबगी वासक लौदना MP की लानमी अमा ओइरखी इताउ अंगंबा BMT लोरब मतुंग दा था अमरोम लेरगा जनवरी 15 लिसिंग 19 दा MP की जनरल हेडक्वार्टर दा सिनबा थौदांग लौनबगी दमक MPA की 291 बटालियन दा चटखी अमदी मफम अदुदा थौदांग लौदुना लाखी लेखिद्रबा अंगंबगी इमुंग मनुंगना नंगहौरिबा अवाबदसु UNLF MPA ना सरु याजरी हाइनसु चेरोल अदुना मखा तारकले हंदक मालेमि हम सिनबा थुना कोरोना वायरस COVID-19 हाइना खंगनबा तमत्रिबा लाइचत अमा लेपा लेतना संदोरपदगी मियुइ कयागी पुंसि मांगनख्रे हाइरिबा लाइचत असि थिननबा अमत ngairaba उपाय ओइना हौकिबा थादगी हौना लेपाक पुंबदा लॉकडाउन लेकिबदगी मियामना सेल थुमगी खुदोंग चादबसिंग खंगजबगा लोइनना सत्किबा था मार्च की ओइना कक्सिंगी युमथोंग खुदिंग अमदी बाजार एरियादगी अमोट अकाई लोकथोपगी चार्ज लौररोय हैना कक्सिंग म्युनिसिपल काउंसिल की चेयरपर्सन नि चेरोल अमन खंगलली लोइनना कक्सिंग की मियामना COVID-19 लाइनादगी ngaktoknaba lengang थोरकपा नियम सिंग ngang चटनबा अमदी लंबी मपानदा पफम फमिदनबसु चेरोल सेन मखा तारकली नेपाल दा इंडिया की एम्बेसडर ओइरबा विनय मोहन क्वाट्राना हिदाक लांगथक टोन कुलुमदोय हेना नेपाल की हेल्थ एंड पॉपुलेशन मिनिस्टर भानु भक्त धाकाल दा ngasi खुसिनखरे ngasi पीरिबा हिदाक लांगथक सिंग अदुगी मनुंगदा पैरासिटामोल डोसेस लाख
3,000 kun amadi hydroxy chloroquine lakh 2,50 yauri. India na hidak langtak pibirapagidamak Nepal ki Prime Minister KP Sharma Oli na India bu tawmal khangbu ulakre. Man haikibada COVID-19 laichat thenabada hidak langtak puksel chawna pibirapagidamak Prime Minister Narendra Modi bu thagar pongdokki. Coronavirus laichat thenabada India amadi Nepal na mateng pangnari. Leibak sinba thungna tongan ba railways kitchen singdagi nungtigi oina chak chara lakh 2,50 pige hairi hairiba chak chara sing asi district administration singna pamlabadi loksilaga darkar oiba singna pijagadabani karigumba darkar oirabadi chak chara masing hangat hanba yagani hairi chara amagi mamal lupa taramangani mamal adu state government singna kona piba yahangadori chak chara lakh amarom di Indian Railways na mamal logdana nungtigi pidan lakh libani leipak sinba thungna chathariba lockdown manungda ngarang fawda mamal logdana chak chara lakh 2,50 yanthokre. Coronavirus laichat manungda kana mathok toriba health care workers singda attack chatabagi thong hangal liba asi yengduna government ordinance ama chana hankre. Health workers singda attack chatabada channel ba miwi sing adu non-relevant offence da case pangadori loina tha taruk tagi chei taret fawba jail da thamgadori. Health workers sing da attack sa thakkiba thong sing bu janing do phongdoktuna Indian Medical Association IMA na symbolic protest tawkibani. Union Home Minister Amit Shah ga janaba ama purakpadagi IMA na makoi protest adu handokre hairi. COVID-19 case India da lising kun naksil lakre pung kun mari gi manungda miyo yankai sikre hairi. Hauzik aroibada maroiba pau amuk hana pezari. Khongjom War Memorial Complex Khongjom de lakpage marilena Forest Division na sinduna sengdokpagi thabak chathakre. Kakching Kendra gi MLA Y Surchandra na Kakching Kendra gi Sora Praja Singda cheng amadi isang napi enthokre. Loinana India na Nepal da Iraq langtak ton kulumdoi hena kusinakre. Ngasigidamakta di image pawdam pijaw matang silusinjari miyam mukana kulumja.